Ngikubingelele-ke mbukeli ekhaya, ngiphinde ngikwamukele ohlelweni lethu SK Media Production. Cela uma umusha kule channel click i-subscribe button ne-notification bell so ukuthi YouTube ezokutshela uma sifaka amavidiyo amasha. Namhlanje-ke mbukeli sikuphathele udaba laphayana ukuthi Igcokama Elisha umthandeni Igcokama udlulise amazwi enduduzo laphayana emndenini waMpungose emva kokuba uKhuzani ufake isithombe laphayana ku-Instagram wakhe ukuthi sedlulelele ugogo wakhe ozalima wakhe emhlabeni. Isithombe-ke mbukeli sale video sosifaka evidweni, kodwa kafushane nje Igcokama ke-caption ibhale ukuthi ngicela ukuthatha leli thuba ngedlulise amazwi enduduzo emndenini nasezihlotsheni zikazakwethu esinayo endibeni kaMaskandi. Lapha Igcokama liphinde lathi kuyo le post lena sekufinyelele endlebeni zami ukuthi uzakwethu lo ulahlekelwe ugogo wakhe. Sengithi uNkulunkulu engapholisa amanxeba ezinhliziyweni zabo nje ngithi du. Abalandeli-ke mbukeli beGcokama Elisha bakhombise ukusithakasela noma ukusijabulela lesenzo seGcokama Elisha ukuthi isikhombisa ukuthi noma lezi nsizwa zombili zingaboni ngasolinye endibeni zezomculo, kodwa isimo mase sinjena kuye kufuneka ukuthi sikubeke eceleni lokho bakithi sikhombiselane amazwi enduduzo nozwelo. Engifisa ukwazi-ke mbukeli uvo lakho ngalolu daba, ngicela ukuthi sixoxe lapha e-comment section, nawe usho nawe okwakho ubona ngalolu daba. Sisekulo mbukeli lolu daba sibonile laphayana kuwo namanye amaciko kaMaskandi okubala kuNjoko kanye nabafana bakaMgqumeni badlulisile nawo amanzi enduduzo laphayana emndenini waMpungose. Nathi siyi-SK Media Production sisinje dudu mfokaMpungose alehlanga nehlanga nganzakwethu, sicela ukwehlela ngezandla siphinde sibonane futhi nakwenye ividiyo elandelayo. Siyabonga.